Kei te tū tonu te poehu I Wainganui I te umanga patu miti o AFCO Tallies me ana kaimahi. Ko ono wiki ngā kaimahi e tū watawatahia ana I o rātou wāhi mahi, me te aha ko ngā whānau kē e tino tāmia ana e te kore mahi kua pā. Ko Laurie Nankivell me ana tamariki toko waru etahi e raru nui ana, engari e hari te mea ko rātou anake. Koe nei te whānau o Laurie Nankivell, tētahi o nā kaimahi kua rakaina mai ki waho mai te wharepatu miti o Moerewa. Basically, we want to meet with the company and show them the impact on my family, not only mine, but all the other families in Moerewa, as well as across the country that are struggling. He mahi nui hoki mō Laurie Nankivell me ana tamariki e waru ki te taraiwa mai I Moerewa, ki tāmaki nei, ki te tūkanohi ki te kanohi, me nā kaiwhakahaere o Tallies AFCO. Te oati, A bit of talking and getting back to work for our people. That's the main goal, and both negotiating teams getting back to the table and trying to come out with a good solution for both sides. Mo te hapori o Moerewa, kei te rongo I te ngau o te kore mahi mō neke atu I te ono wiki e rakaina mai ana nā kaimahi ki waho. Putanoi nā wharepatu miti, he tata ki te kotahi mano, nā kaimahi, kai waho e putu ana. There's a lot of people out of work. Yeah, so it's not that great. And the split too with the individual contractors and the union people, that hasn't helped the cause either. Pakanga I tīmata mai I roto I nā kōrero mo te kawenata mahitahi. Ko te ringa whakapai o AFCO kei te tohu ki ngā kaimahi. Te take he te kaumārima nā pānui porotū, kua tukuna e rātau ki ngā kaimahi I te mōnehutanga o taua kawenata I te marama o hakehia. We see the stock trucks going past the Moerewa as well as Kaikoura, every day, so yeah. It's going somewhere, but it's not coming to us. So. Kei roto I ngā haora me nā rangi e tū mai nei, ka kitea me nā katua no nā taraka ki te wharepatu miti o Moerewa. E whai oranga anō ai a Laurie Nankivell mō tōna whānau. Ka haere toro tika toru rānei, he wāhi kē. Tini Molyneux, Te Karere. I tēnei wā tonu nei kei te haere tonu ngā tau kume kume, aha kua te hiahia o Laurie Nankivell me tōna whānau ki te whakapua ki kōrero ki te hui, ko te whakahoki a AFCO Tallies me wehe atu aia me tōna whānau, he hui poro tū kā tū a pōpō ki roto o Moerewa.